Pathian ni tuk chibai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu Krismas Thilpek ti kan ngai thla ho le dona he thu hi lalpanin kan in pol na ta na kan lu mang le theu don nia chanchin tha zo hana jek bung thum chang som paruk le som pasari thu hi lo ngai thla ila Pathian in khovel mangai ma chuti chuan afapamal ni chuna pe a ama chutu po aringa piangan bora luwa chatu nanun na anni zok nan khovel thiam lo chantir turin Pathian in afa khovela atir lo khovel ama awanga andam theina turin atir andi zoke lalpana thumal somro se amen kan thupui Krismas Thilpek ti hi kong ni in soi kadua apoi mo ve le donani masazok ka chuan Krismas Thilpek masazok chu chunglam Thilpek ti ani chunglamin leilam mi hring thim hnuai thu te hne na min pek chu eng khovel en tu I sua ani thim jinga chuan engma amu theilawa ai mit thon an soi ang main kan kalna adik le diklo te kan thilvon apoi le poilo te a hlo om lo te a riat theilawa chuwangin thim jinga kan mamo ber chu summani lo rang ka chak poni lo kar chang kang poni chong lo eng apoi mo berani eng tel lo chuan om tak tak theilo thil thon pe ka chuan chunglamin leilam mi hring te Krismas nia min pek hi a hlu ber mai afapamal nei chun mangai luata wangin min pe a abak anei lo tak zeta anei chun liao min pe ani chuwangin pola po in hluati lutuka a Thilpek soi hlei theilowa wanghin Pathian hena lom thu omro se atitop mai ani achan chu Pathian mangai na hi pola khan arul zo don lo ti ain hriat chena wangin lom thu soi top mai ani tukina hian chunglamin thil hlu min pek I so hluchia hrefia thar le turin khrem mun rap thak zia te ati bai om zia te setanan min mangai lo chien zia te turna le meya kan hun bi top om lova kan tur rap thak tur zia te hi ngai tu thar le te ang chumi kan ngai tu thar le nuwa che chuan chunglam Thilpek chung ang zong ma chun le tur lo tura chunglamina min buat sei na hi aro pui lutuka chunglam Thilpek hin na athok na salutuka chumi ti fe tur chuan khrem hun rap thak ji hi kan hriat thar fo ngai ni adot lia chuan hnuailam Thilpek ti in seile ta ila chunglam Thilpek khretu le dongtu te hi an thil khirdan adik du tlang puyani chunglam Thilpek an don chu an hlim puya an tul puya an boi puya an lom na chu Thilpek mang bukin an lantir thin nizana khan Facebook a kaluta Europe ram kho pakhata tangin US a putar pakhati apem luta tichuan kholaya mi pakhat ne na nin to ka a pheikhop bun lai chu hlipin ajen ruka mi Pathian tran puya ngai lo ron zota engti jiange pheikhok chu tin ron zota tichuan atul phot chuan Krismas Thilpek ata na pheikhok thar leisak a hre lo thu te hrila ma se chu putar chu atlom ngai vetla tani anu thi hnuwa achung ten athil nei engkiman ruk zo saka chung ko boy ai chuan ti in ain thiar filima iwesa achung te pem san ta dai mai lo ni a mitam tak chuan Pathian khongai na Thilpek hluber he leile api lam thleng po a hluphak the ultimate gift kan ti Iso Krista Pathian Thilpek chungchuang ber mai hi chu Isua thinlunga dong tu te chuan Krismas hi luan chua na hunata na an mang tangkai thina ni tun ma chon sap te ti tura kan ngaya mizo te jinga po kan lo tinasat na hle mai alomom hle mai
Ama atangin mitam takchu he Krismas atan hian an luin kholok china. Ti chuan Krismas do na mi harsa jok te damlo te kan nan te Thilpek kan pethin. Mal som na ni hi antum ngar khop maya an luin buat sei loka. Ama tang fe an luin kholok china. Aro puyesin isu zara thil theng dang lam le aro pui ating chiang em ani. Vawiin hi Pathian niya naktuk December ni som ni le pan ni alo ni meu chuan mi har sa jok fa te thom no le na nei lo eile in tui nai le na nei lo damdo ina in khul chua na mamo te tin damdu si in enkol na har sa si te ruha tak hi an lo fo thina anga event deuh tan chuan hriat te po a har sa lutuk lo mai the chunglam Thilpek dong tu thin lunga I so nei tu le a chen chil na chang tu ini chuan itlin tok le iphak chin zela Krismas Thilpek pe in luan chu dan kong hanjong ve chin ma te ilom ngotang ape tu hian lom fo thina alomom mani amak lutuk ape tu hi kan lom zok tlap thin nia Pathian khongai na tho ani fo thin lo tem ve chin ma te he Krismas Thilpek kan ti hi chunglam Thilpek kan don ani a ti chon chunglam Thilpek dong tu te chon noi lam Thilpek te po hi aluan chu dan an zonga an pe thina chu chuan an ba ni nun nge po a chom let fo thina ni chu tiang anga he Krismas mang tur hianin vain Pathian ni hian ngai to na fim tak nen eng anga hlok le eng tiang in nge man kan tum ti hi ke ma ni kanin zo a kanin bos sai apoi mo ani lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itung tryang lalpa chung nung bermin mangai tu tukin Pathian ni adam te in min han kai thole hi kan valom lom thu kan ron soye lalpa vena hian Krismas Thilpek ti in ithu cha kan longai thole ta kongai takin he thu cha mang hian kan hne na thu sei min pol la midang te tan mal som na kan ni the na kong ranga in ui lova in seng sawa itana imenga lalpa kan luan chu zel the na turin khongai takin he thu cha mang hian min pol lang che min sandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nile num le vek ule